Kinoy alam kaseng bahalang Neutrep Integrated Territorial Organization hito bakan thup ya uba Donbok Dekar President bat uba Wanbon Dekar General Secretary dakajing tho kila ai hakikti jong ulat kejela CH Vijay Shankar hakaba ki kerpat yu ban pasiau hau menteri rang bado bat hau menteri ki kampo yeng kari India ban pai din shikijingate sos kular hapedeng ki kli nong senshar ki hima khasi bat ki bor senshar kari India hakapor haba ka history jingnai luit kadang lung bat sedang bat suthet hakata ka jingkerpat bakinong yalam ka hitu kila ai haulan kila penken maru ya ka Sarkar India lengba usi Rajago Palachari Governor General of India ulasoi bat yate bat ki arpusam tali ki hima khasi ki bala penlong ya ka wega kunhun Federation of Khasi States kini kinong yalam ka hito kila kerpat ya ulat ban pasiau syaki bor bahakli du kari India menteri rang badu bat menteri ki kampo yeng ban pentrekam ya kita ki jingate hapedeng ka Sarkar India bat ka Federation of Khasi States yang juga seng itu ni lawan ni kenduk gubernur jongka jela nila airu ye kan ka dorkas kumbon sipun kenau kan ka dorkas kan de ka kabalaisian kan ka juhi kam nengkom ni aisu prime minister posna marpo arpuwai hadir nang tu ni pembuat su home minister kan nila airu su gubernur Barim Setia Malik kan retrik nam arpuwai mentah pat nila yo ban yakran yu ni gornor ba menta kajing yakran ka simpor ngi kumba haduk sanhom tuna skenta kajing nia kajing ther kadon lang bat bidi tiwari mo habang nila pensngo ya kan ka benengkong gamat ni kade ba mansupule de kan nongwe request for constitution of a special committee by the office of the honorable prime minister to be chaired by the honorable union home minister of India to give effect to implement the national solemn commitment laid down in the annex agreement signed and accepted by Shri Raja Gopalachari, Governor General of India and the Chief of the Federation of Khasi State on 17 August 1948. But kabaar kadai kaban depoliticization and provision then seat for the Chief Siem Lingdo Serdar Wahdar Daloi Hima Eleka to elect among themselves as nominate member of the Khat and Chat with a term of 2 years. Bangi referu ya constitution yang kaneka amendment 6 schedule lene kata ka 125th amendment bill 2019 lese mentap kan sami ka jingkeli siki babun balang kantam siki ba balai uhito mental laisian kanthi budien ban kontop yaki daloi yaki siem bat ya ka nokma hapoka dis council but bandi politicize ya kata ka dis council lene ban kata ka ongka partiless mo tamde ni usong do NPP hangte usong no do way lalu usong NPP hang ne hangte usong NPP subu kata ka nuksan nei utei namar bu di junia kumnum la ban res tanre de kisong de ki parti ru hangte kenum na ra namar ba uni ustit umiadai de halor kata habaya de hi bat ke institution ni kwa bakan de be lada kan de be ka parti bias ru ai be kan de ka parti bias lada ka parti las ru ai bakan long ka parti las menta kajuh ke institution usim urang ba snong usim sanat nanang to tementa kumno pat ye kito pat musya ana ban involve ya kataka kam election kani ka babu tak jingkeli ba te ka jet indriu jungi te ka ai ka bangila ai suggestion halor kani bat ngila ya kren ru katto kani ngila pendi ba kumno ki misuse ta ka ai e ndala ya tangko bat ka an ka kanon ngila IT ru ji kop kisla ka bayadai nadu ka jingkren jungu porno hadu kini ki ayu bat ngila men hang niru ngila highlight ba haus nem ar hajar khatra khandai pinyo persen ki be yakun ya ka election MLA nakitu ki MDC ka bamut kata ar pendriu nakalai po ar pendriu ngot ki yakun ya ka election kabalai ka jingle politics ya ka dakindi ki MDC ha ka dor bersnong kabla user khai teng kila tuklar lot dar pipet pat kum yakini ki special assistance scheme ru la ya sam kila ya divide pra MDC pra te yikini ngila highlight lot nadong sedang kadan ru haba ka kep ba kata ka jing song darbar session jongki ka ba tang sikenta borak sisngi ka sikenta la dada kita lu ngila highlight hang ne ngila ya keren ru span ka instrument of session ba
hakapor bangidang ya keren ya kata ka ayu ye henry kalawan no sau bu prangi keren ayu ye sanpo kawan no ayu klem dale ka referendum ka ju wat hakani ka komiti nga gi ka ba fai ka bala kata kala de form no ka bala klik di bak punya ngamji ra bakin le kata ka referendum hatu ulah le se sepata kila pen semua se bang ka kata ka ki hema kila ka ki kwa ye ban amen hakani ka section F